njoba la nginceda tate lami ngidlule njani ayibonga hayi ukhona vele la inango lapho bevele ngathi kule ndaba ukuthi ufuna ukubonela ufuna ubona mama angabonga mani tate libongani baba ngitsho ukunceda ngendawo uma nkayena ungaphi kule ndaba enkulu lapha baba indaba enkulu kule ndaba enkulu manka wabaleka ngikwazi kade siko antu wakhe khona ngale indaba asazi ngabuza lina lobabili lo Mantevana mina ngena ngaphi inkosikazi anti savumelana ukuthi uMahlaleni wena ngiwavumayo wathi ngumngane wakho kalalela angisange ngimbali manje kulala kwakhe kwasokusenza walala endlini wani endlini eyodwa lomntwana asazi usizathu sabalisa ngumngane wakho nangu umngane wakho kakhuluma ukuthi wenzani emntwaneni wami kuyini okayenzakalayo kaseze phonga ubaleka ngwala sizathu wabalekelana uko antu wakhe kathesi kanti inkosikazi into adumbizela uzithwele angikwazi kule ndaba enkulu sikusho ukuthi uzithwele ngoba ngazi umbuzo ukuthi angazi yikuyini ubaba lwana wayekhona ubaba lwana wayekhona wayenzani kaphumele egcekeni mama ushuthi umntwana ungathi kule nto right mama into enza litshela yona uma nka mina ngaba lesibindi ngazithule ngabo into ezinto ezifuna ukuthi ngithule wabuya umfana ebusuku lapha ngaphi khona phane lele wangena ngendaba ongasitshelanga manje Mandeva into lena ongezozikhuluma Mahlaleni wangena eback door wangena umfana ngasengilalela ngapha eside nomnyango walala lo mfana basebekhuluma abathi hayi mdala Mahlala siyacela ukuthi indaba le njani ungayitshela ubaba lo mama so hayi but umfana wakhona khanyakala mfana wani usebenza kuhle ngalibusuku bona buyana ngangimkhangela anti iskin hayi umfana osemalini ngangasomanager umfana ukomnye umsebenzi omuhle walala umfana lwana baba bonke impela wangitshela mina wathi Mahlalela umfana ngiyofuna ungithatha abadala bengicela njani kuthiwa wathi ungangaphi lo mfana hayi asabuzanga but ukhanya umfana wesintwini zwana ke manje yabona kusizwe so utho lapha ngizama ukuthi mama nxa ukuthi umanka ungasamanga kuhle hayi umfana mina uyafakaza ukwazi lapha ahlala khona mina ngikwazi kuhle wamvumela uzongena endlini yami laba babili endlini lamvumelana mama lavumelana ngabe lakwazi wena ngiwacelayo lo muntu owabuya akacelanga simazi indlu ngekamankaka lethwanga yini hayi esondlu kamankaka indlu yami Mantevana wabizwa ngumankaka mina ngasempungu utshela ukuthi lapha mama khonapho vele kwenzakala iphuthe likhulu kakhulu ukuthi wena kuthi ungena umuntu endlini wena uthi ngowesithathu ngowesithathu ungakhuluma ngathi umama nje okwayechinga kumbe into ayaziyo mama vele umfana uyabuya thina sesisala wena pho wesithathu ke umfana wakhona mama kwaba yibambani sokungikhiphela ingqamo ukuthi hey sokufuna ungikwazi indaba ungahleba ngumkhosi wasifuza wayekelela ngihlaba umkhosi zwana mfana mina ngihluphekile ngisihambi kwasokuzwe kwazi la lokho apana uliqoka ishoti le hayi wasukubona njani ukuthi ngokungumuntu kwezimali zakho ebusuku wakuthi labiya lonke kathi mama isuthi okuyigqokile lapho ngene isuthi nje ngisuthi umuntu lemali umuntu wangena ngo1 into engiyayenza ihamba lezwisa kumankala lapha khona umuntu uhamba njani lingezwe Mahlalela ngavele ngibize mama la ngibuza Mahlalela ukuthi ngoyenza lento le ubungane buyaphela mina kumele uhlube yazi ubungane kahle kuphelele khona lapha umntanami lo phela kuningi bayenza mina basakhethe kule nsuku abantu abasakhethe wona umntanami masoze ngenza ukuchapha kanti la ungasantshela ukuthi umntwana wenza angikwazi ngizwa ngaye yena lo mngane wakho ngizwa ngaye Mahlalela angikwazi lutho angikwazi ngiyebuza sokungcono vele kwathi kwantu wakhe limbizi ngizofakaza ngimfakazi hayi siza kuya kwathi ngcono vele la uzabizwa ube khona uzasitshela yena ngilahlupho mama mina nyabe ngikhona Mantevana mina ngisitshela lilo bathathu la yena lo mfana wena uhlule